Langfer constituency self help group atuma phan bukakaso keron. Hamren kes a pen pherang ke kachale atuma phan ke hokalo ke pajir. Assam HAD Minister pen community hall along a kesong. Kardom Pinani kang sama bertalong peneli thare monusungti non bertang ton pen arju ponik tha patumi ni phai ingkoi rasir ke phria chiklo ani kang sam por phai hini apor malom pen Langfer BJP lapen Animal Husbandry and Veterinary Department atum chelangsi Langfer constituency self help group atuma phan panong pisi awareness kam distribution of duckling ajai mek Langfer BDC asai hemalong padopon Akai Noren Killing Langfer BDC chairman pen kacharipon amayalong alhi sarpo aman pen kachatong dun Langfer MAC akai Ram Singh Timung lapen Dr. Loni Doctor Officer Foloni Duck Breeding Farm lapen Veterinary Doctor akai Avinas Timung pen cheng lok Langfer BJP claim bang pu bang phiatum chetong don si mayardi pidun Dr. Loni Doctor lapen Dr. Avinas Timung atum rada phan bokak aso ron pon pia frang Koson sila bangso awokak aso kapangreng nang jima lapen bangso awokak aso kapangreng pen ale kapado jima pupen cenglok hem kacopangreng amarat mareng api jongsi kopi na keso longlok polote koposon kalana pensi mate kopi adawai kipi pensi kapamai ponang jima alam the apotha khai hoisitame pinang an Langfer arat atomaphan than pajirmi pon ake hai Ram Singh Timung pen kerai pon lake labangso awokak aso ke jasemet self help group atum aphansi keron pon lapen ke labangso awokak aso jongsi Pangreng pamino polote laki nang lutung self help group atom si ale do polasi labang sawo ka kaso lana paminon lapen aso pabang thunon anote nang lutung ale abang do thupo posi than pajir midun mai ju den api akhai Ram Singh Timung pensi self help group atoma phan boka kaso ronpon bangso long kacerap dun laki Dr. Loni Doctor lapen Dr. Avinas Timung akhai Noren Killing VDC chairman atom si boka aso ronpon si ingsamjin pen labang so amai pajut pon posi Carbedele News asai hemalong detanang pale. Frenify inquiry sirkep ani Hamren KS head branch ahin pen pater pi ponse Hamren hithi kimi multi utility building arlo nitrok apartment journalism class kachalidun abang phatuma phan panongalo pipon. Bangsa amai long KS Hamren head branch amai pho akhai Timothy rong pipen maiche pain pho ponsi chunbang Sona Singh tenang ahin pensi maike phalam the than pon lapen mailong alhi sarpo aman pen kachatong dun Hamren regional committee amai pho akhai Provin Timung Pranapson be pangrum chunbang Telesram Tiso Saihem chunbang thanbang sarkari rong pi lapen pherangke claimang phatum Karbianglong life pen Daniel Ingti Kat News pen Hundor Krok lapen Carbedele News pen Waisang teronatum mayalong chetong dun Nang morning si mesel jodoh macam mata hari portal macam aku. Nampet accuracy orang muda ni, angkur abelan itu hari portal ke lagi mau keluar dari second hack pun. Nasi la Sony orang, apa pinai la Sony orang kan lot kit ni kan, apa pet truthfulness bang tu ni, la pet accurate ni. Di, चीज जो है अलाम ना एकदम प्योर बच्चों दूध बच्चों भोंगो है जब ले मत जाओ अलाम ना जो है तो दे जो बच्चों को हम इंडिया लोग के फोर्थ पिलर ऑफ मन को क्या साड़ा था ना तुम मन के जर्नलिज्म तुम मन के फोर्थ पिलर था ना बेली फोर्थ पिलर तुम इंडिया लोग के लोग नासों नास्तिशन लोग सीधो एडवोकेसी मते जर्नलिज्म अलग Labang so mai long pherang ke tum ke claim kinam nang ji aron che than che pare pon lapen non kachali ning khang abang phujong si dolang lepute nitrok chotkali chiklo joni anchita meneli nang ke than ji afan chesiklo posi akhai sarkari rong pia hin pen chetak pon lapen akhai Provin Timung pen ke jaya tengke pherang ke atum pulote kai keta ahok vek alam chidak mate kladak pensi birta pangdak nangji lapen ahok pet pensi kai ke amata do thak vet nangji la ansi inut mesen apherang ke manji lapen pherang ke tum atu thedung po alam hai hu than si mesen pen mai pachut pon Hamren pen Waisong Teron Carbedele News
Manjaben dilai National Highway 36 atowar kahino parpik ajogorat atum kedam kebang kasik sak thepik bino. Lason si pinang aning kandolo labangso manjalapen dilai adak National Highway thongke prathok atowar kahino theklong lo lapen pinang anagaria motorta kachingkoita dopiklo lapen theklong bomlo sita non puanta labangso atowar kasilam lerek kahino aparpika jo pinang anhem konglogatum kedam kewangalen ding pikpiklo lason thaktaksi dilai Dimapur Joki Khola Bogachan lapen kaprek kapreka hawar penda dipu anangki paliji apan katora thepikan pindo Lakhakre thoksi bukajan LSC akai Dr. Numal Momin ahin pen surit pen kipipon kesola pen kecharle atomaphan check kerong Labangso check kerong amailong lakhakre thoksi bukajan LSC pen akai Dr. Numal Momin lapen EM abarim akai Jiwan Chandra Pathok lapen BJP claim lapet atum chetong dun Labangso achek kachen dun lokacharle atumta pinang chetong dun Mailong alhi atomaphan man kido karbia popen archopon apithu maige pha alam thepen pangchengsi alhi atompen lam thei jai pon Jama ya usote pasok memang dulu kami ekonom bisnaruto hospital ekon section dulu kegarolo oha amro kami konsultan kaman kori uthara mon kami ko by 2022 2022 পৰা ইয়া বহুত ডিপাৰ্টমেন্ট স্পেশালিষ্ট মেডিসিন স্পেশালিষ্ট সার্জন গাইনোকোলজিস্ট আই স্পেশালিষ্ট ডেন্টিস্ট এনেকুৱা বিভিন্ন স্পেশালিষ্ট ডক্টৰ থাকিব আপোনালোকে ডিমাপুৰ বা গোলাঘাট ডিপু যাব লাগে ইয়াতে উন্নত মানৰ চিকিৎসা আৰু ডায়াগনষ্টিক পাব Labangso lam ke jai agot EM barim akai Jiwan Chandra Pathok kethan pon atengki afrangki lapuson ice cream chinine sita afrang ASDC Congress kido ahota MLA dobomlo sita lapuson ice cream majokta one pen kidukila atompan pipa jerje puta than adontu MLA akai Dr. Numal Momin ahin pen kejayalam thilake alangli medical charli bom ahot kitab mate lo epak web pensi chepaon anke library along damsi charli pon puta than apithu kesodat atom kacelang ji apan ha Dipu Dimapur Jorhat an damnang nelo nonki hanjang langso alongta mesen a doctors dopo puta than kidney kesodat atomta Dipu cheponang nelo dialysis apan nonki bukajan alongta dialysis center dolo puta pachini lapen Kuligaon along kikimbom ITI ta non patang pon po puta than lapen science kachali aningkhang arisu ejang atomta nonki Dipu Jorhat damnang nelo nonki Stone College alongta science apan teachers interview tang lablo pining pen amatsi pangching pon po puta than kidutsi kachanang ritekang rat angno kebang jilang election ahota rat atom jongse bukajan LSC ansose paching thurpon nang lang polote election ki jok abang matha pameka penle jok non puta than Treni phai thongkep arni Assam HAD Minister akai Sumrong Hangpen Rongnogar Lokhimon Mondir along Community Hall along a Local Area Development Fund pen kesompon Bangso Mailong Sar Sarsoti So BDC Chairman Kanaklota Teronpi Langsomepi Video Vidasing Dera Chairman Haroghat BLCC Noran Teron Chairman Langsomepi BLCC Lokhimon Sangho President Boloran Phangcho pen chenglok penang an man kidoatu chitong dun Lakha pli bolong komaji Lokhimon adawana phan akai Sumrong hang pen kethan ke community hall aphan lak pho an keraposi paseni lapen labangso akera pen aratum akejoy dolopolote akai Sumrong hang anei chingsang popota phang MLA LED ফান্ডৰ অৰ্থাৎ বিধায়কৰ পুঁজিৰ পৰা 5 লাখ টকা অনুদান দিয়া হৈছে কমিউনিটি হলৰ কাৰণে ইয়াত মিটিং সভা আদি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে বা সেৱা এটা জনাবৰ কাৰণে কন্টেক্ট জিৰণি চৰা হিচাপে 5 লাখ টকা অনুদানেৰে আমি গ্ৰান্ট এটা দিছো আজি তাৰে আধাৰশিলা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচী আমি লৈছো ইয়াত আমাৰ যিটো কাৰ্বিসকলৰ বিশেষকৈ লক্ষিমন ধৰ্ম চাৰিটা মূল মন্দিৰ আছে চাৰিটাৰ ভিতৰত এইটো 4 নম্বৰ স্থানত বকলিয়াত অৱস্থিত ৰংনগৰ এইটো 4 নম্বৰ মূল সংঘৰ কাৰ্যালয় বুলি ক'ব পাৰি আৰু ইয়াত
মূল মন্দিৰটো আছে গতিকে এই মন্দিৰৰ কাষতে মই বিশেষকৈ বিধায়কৰ পুঁজিৰ পৰা 5 লাখ টকা অনুদানেৰে এই কমিউনিটি হল নিৰ্মাণৰ কাৰণে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ গতিকে ইয়াৰ ধৰ্মীয় লোকসকল লক্ষীমন সংঘৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ এই এলেকাৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ গতিকে ৰাইজৰ সহযোগত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মই এইখিনি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে সংঘৰ কৰ্মকৰ্তাসকলো উপকৃত হ'ব Karbedelius anikang sama betala pansekang ton ponekla dometakmi kurwangtu